Hello. Helo, dwi'n meddwl dwi'n fyw wan. Ac yn uchel. Os mae rhywun yn y chat, os yw'n cys chi'n dweud fi sa'r sŵn yn iawn, dwi'n meddwl fod o. O, no, there's this video. Looking pretty good. Yeah. Ni'n bach yn bod hynna. So bach o late night. Ooh, gada fi. Driving. Sgynna mi ddim cof llydwi ddo. Volvo. Di ti'n bach yn... Mae'n cweit yn iawn efo. Na, dwi'n dweud. Okay. Sgynna mi job. Job market. Oh yeah, so nes i'n mynd rownd y byd ydyn. Yeah. So... Okay, yeah, dwi'n gwybod beth i'n neud o'n. So da ni eisiau nôl used car batteries a mynd â nhw i Florence. As you do. A hynna. Ta be, ta sy'n neb yn gwachio fe hyn o bryd. Ta be, cha Azerbaijan. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Iawn. Dim gweithio chwaith. Ti ddim yn gweithio. Oldies. Sydd. Tu nie tylko chodzi o to, że gałązka nie może sobie odejść po tym, jak zaczerpnie życiodajnych soków, ale też chodzi o to, że Polish. ta gałązka zmienia się raz... John. Some byd yn gweithio. Radio Hit Sweden am chydig. Os mae hwnna'n mynd. Tune. Okay. Oh, yeah. Oh.
Styr man til man. At the roundabout, take the third exit. Exit now. Get ready to turn right. Turn right. Go straight on. That's right. Finally, we're here. Took the damn time. Best du kunde vara. I'm gonna hit the road. Don't you get no crumbs on my back seat. I'm gonna get the job done. Okay. Hon är glad om. Så. Ready to turn right. Turn right. At the roundabout, take the third exit. Fuck, det är inte vad som är. Fuck, du min kant. Exit now. Så det under the chat. Fucking någonting som är bara ta fucking tolls. Kostar fucking pass.
Hyn yma'n dalio fucking rhys, do. Gola. Keep right. And then exit right. Exit right. O dos ta? Ti'n gynna ffocin frys gynnau, ydych net? Ah! Basta. O'n i'n gwybod lle ni'n mynd o'r yna gan. Shit. Keep right.
Bydd y chat. Dwi'n gweithio fo'r sign yn iawn os dwi'n actually'n gwachad fi. Just cymryd yn iawn, ie. Ar y cruise control. Rwan, so... Sticker 67 dwi'n neud. Reit. Dda. Good. Rocking a Newell yn drom o fan yndi? No. Oh, fuck. Hold on. Come on. Fucking hell. Dwi'n bod... Hey! Fuck yeah! Dwi'n rei siwr o'n i'n fod yn hynna o'n dim match. So beth dwi'n mwlcio'r music yma. Dwi'n mynd i newid y music yma. Dwi'n cael just... Ooh, fucking it's in. Lle mae... Dwi just codi'r... Dwi'n mynd i codi'r desktop audio memory. Oedd edrych bach yn... Uchel, oedd y bach yn isel fan. Gweithio hynna well, bod i ond. Sal. Kom ausfjön då. Det här är Vad är Radio det Mix, också? den bästa musiken från 60-talet och framåt. Oh, just see it. Svet, vi kör kort i sitt så. Den är bäst nu.
nu kör det. Oh, God, switching off. Vet du kända? But fun radio. I'm thinking about your smile. It's all because you're so Ooh, done. Yes! 80s. French. O'n tron nhw'n clywed y gan yma, Lady in Red. Mae'n jyst yn atgoffa fi o rhywbeth yma am Stars in Her Eyes. Dwi'n cofio un boi wneud hwn. Yn ei random. Dechrau clir yma dat? O? Glitch efo'r mirror yma yn dywyllach. Wel, nhw'n glitch. O! Keep right, and then exit right. Exit right. Lazio! Rome, da ni'n mynd eto fan Rome. All roads lead to Rome. Dyna nhw'n dweud, Firenze.
os na rhywun yn y chat, ond be dwi'n trio neud i'r truck ydy mynd rownd Ewrop. So eisiau dechrau'n Manceinion, eisiau weithio lawr i Plymouth i Bilbao i rwla dwi'n yn cofio, Calgary i Naples dwi'n ei adael. Dwi ar y ffordd i Florence efo used car. So fyddai'n pick o jobs i fyny. Oh my god. Mix Radio 80. And I was a man. Understand. Two. Oh my god. This. Fuck you. F1. Ska gå bättre. And I was a man. Forza Italia. Just two people trying to love. Ah, well,
Vice City, ie. Sy'n diddorol yn ôl at yr GTAs You yna. drive safely. Ti? Ie, mae hwn yn dreif reit fawr fan, so... Vice City, oedd hwnna'n gêm da oedd. Turn right. Mae'n ffynnu sbio nôl o'r games oedd Vice City ddo. Dwi'n cofio Vice City dda. Oh my god, oedd yn masif. Ti'n sbio ar y map na wan. Mae'n tiny At the yndi. roundabout, take the second exit. So dda. Byd rili yn fynd gys. Ond... Back in the day, you know. Exit now. So get ready to turn left. Turn left. Ie, tiny efo San Andreas. Ti'n cyfarfod efo San Andreas wedyn. Cos o hwnnw'n masif oedd. Get ready to turn right. Siarad cael GTA 3. And then Wel, turn dwi'n efo left. wan, obviously, ond back in the day. So, Vice City oedd dda 3D GTA gynta fi. Ond efo 1 or 2. Turn left. Get ready to turn Cwestiwn... right. Cwestiwn gynnu fi, faint o dda mae Vice City Turn yn right. dal i fyny dyddiau yma. Fel rhywun sy'n lycio hen games, mae'r 3D games o period yna reit anodd i fynd nôl at nhw. Ie, mind-blowing, ie. Mae'n ganddo o'r podcast perffaith oedd o. Etronot illa oedd nhw'n siarad am GTA 5. At the roundabout, take the first A exit. lot o bobl ddim yn coelio fod yn actually yn wir, lle. Exit now. Un o'r games bwysicach lle di feddwl fan rili di. Bob dim di dod off hwnna do. Ti'n meddwl fod unrhyw third person open world game wan. Siwr fod di treisio fan ôl i GTA 3 fedri. Na, ddim di hen eiddio'n dda iawn o ddo. Ond, meddwl ydi am first person shooters de. Unwedig first person shooters o gwmpas Call of Duty Modern Warfare. Fydda o'n i'n gwachad hen episodes o Giant's Bomb lle. Ac oedd yn chwarae Black. Dwi'n gwybod sy'n cofio Black ar y PS2. Criterion game, pobl lle Burnout nath o. Ond first person shooter oedd o. A oedd yn y games dwytha PS2 dod allan. Keep right. And then exit right. Um, Exit right. Oedd allan tyr yn amser a
Call of Duty, Modern Warfare. Ond dyn si cael gôn o fo yn dechrau. Fucking hell, first person's adag yna. Call of Duty Modern Warfare di'n lein, ie. Dim ots wedi banch ddim y gem yna. A ti ddim gwadu, de. Bod o dda. GTA 3 a Call of Duty Modern Warfare ydy Genesis Gaming wan, de. Beth ti'n meddwl amdano fo? Irrelevant am beth i barn chdi am y gema. Y ddau gem yna ydy bob dim, ie. Beth ti'n tynnu fyna? Wan, hyn wedi bod yn ddiddorol, Bydd video games dechrau yn y poblogaeth 8-bit, 16-bit 2D oedd o de ar diwedd lle oedd pob eisiau cyrraedd 3D de a dwi wedi cyrraedd fan'na wan a sy'n efo gwybod lle fynd o fama wan agos Mi'n dim ar games late 80s, early 90s, stwff ar y Commodore, stwff ar PCs a falle. 3D gaming oedd oedd ar Promised Land, de. Hyd oedd bod y games 2Ds yn awesome, de. Da wedi cyrraedd na wan. Oedd yr innovation gyd yn mynd at 3D oedd. Dwi'n meddwl hynna pam sy'n gymaint o games mind-blowing wan, cos o ran creu games, mae'r pinnacle di cyrraedd do. Mae games allan fan'na, fi wedi cymryd llun yna, ti'n meddwl bod o'n real life, de. Pobl fan'na y VR, dwi'n neud rwan di'r dyfodol, ia. Dwi'n meddwl, de. Dwi'n lyfio y VR. Not the future, de. Ond mae bob un steil o gem allan di fydd amdano wedi cael ei greu, do. Keep right, and then exit right. Exit right. Ie. Wel, peaks and toughs, dyna. Mae'n creu games rwan mor yn broses lot mwy accessible na mae'n rhaid i bod. Mae pobl gallu gwneud games fatha Super Mario World ar computer nhw. Mae Unreal am ddim wan. Mae Unity am ddim. Un person galluog sy'n efo ffocin laptop yn nhw. Mae'n gallu uffern. Os o'n sgwch yn syniad da wan. Dwi'n gweld y Fez indie 2Ds man yn awesome a allan hwnna fydd Renaissance 3D nesa dwi'n meddwl. And then exit right. Dwi'n meddwl da. Exit right. Sy'n byd di... Ers ages o'n sy'n byd i bachu ddim yna, guys. Pobl dal yn chwarae GTA 5 for fuck's sakes. O'n i'n sbio ar Twitch, oh my god, ymys. O'n i'n sbio ar Twitch, bore yma, 652,000 yn gwachio GTA 5. Oedd hwnna allan ar fucking PS3. Mae Games as a Service wedi just di tynnu mae longevity games yn awesome bod dim lle mae'r game awesome nesa ia Valheim na
Pwys actually'n dal yn chwarae Valheim wan? Not a lot, I suspect. Ti'n nabod fi, Craig, dwi'n prynu gymaint o crap ar Steam a fatha stuff weird. Dwi'n meddwl mae'n ormod o stuff weird. Mae'n gymaint o games nuts. Mae'n attention spans ni mor isol. Ie, Cyberpunk. Wedi dy hynna ddo. Earnings call. CD Projekt Red. Oedd yr amount o refunds allan nhw'n really isel. A allan nhw'n shitloads o bres allan efo. So... O Cyberpunk dan. Mor siomedig. Nes i orffan o. Nes i chwarae drwyddo fo. Na'r un bits. O'n i'n joio yno fo. Ffocin o'n mor frustrating. Tha, y perfect example o fatha faint o siomedig ydy o'r game. Right. And then exit right. Ydy Google am yna fideo o water physics. Exit right. Cyberpunk. Inside Light. Mae'n cymaru water physics Cyberpunk efo Crisis, dwi'n meddwl. Mae'n just dda embarrassing i Cyberpunk. Dwi'n meddwl... O'n i'n fan o Witcher 3. Dwi'n meddwl Witcher 3 ydy'r un o'r games mwyaf overhyped erioed. Isio orffan hwnna fyd, ond eisiau joio fo. Ond efo Cyberpunk yn meddwl hwnna di fatha yr aesthetic dwi'n joio mwyaf. So, yna rei pobl yn joio fatha'r fantasy setting. Neu fatha medieval fantasy. A to, ond dwi fatha Cyberpunk aesthetic dwi'n joio erioed. Dwi'n lyfio Blade Runner. Vaporware, I'm all about that. Oedd o'n just mor siomedig. O'n i eisiau joio game yn gymaint. O ia, hwnna lle oedd y fideo wel eisiau i fyd, ie. Just that. So. Bydd yn shit gan hefyd oedd... Dwi'n licio gwisgo cymeriad fi fyny. So, o cymeriad fi ydych chi, it's cool. Ond a lot o glitch bugs lle oedd ffwca dillach dy fyny, ond o'ch di methu just dewis outfit. Cos o outfits gyd, o'ch di methu transferio stats i outfits o'ch di licio. So, y ffordd, so yn diwedd, o'n i'n mynd o'n lle fewn shorts, fatha hot pants shorts, helmet bildio, a beth oedd all, a fatha leather chain bandits top. O'n i'n edrych o'n i'n edrych yn wirion. O gynnu fi outfit o'n i'n enjoyo iwsio, ond o'ch yn cael sbitha fel la, ie. Gen yma siomedig. Dwi'n gobeithio fydd o'n fatha... Ath o'n weithio ar Witcher 3 do. Dwi'n gobeithio fydd o'n gweithio ar y gem. Cos nes i offen o cyn i'r patch massive cyrraedd. A ffordd o'n i'n chwarae oedd, o'n i'n gallu derbyn y bugs. O'n i'n methu derbyn o. O'n i'n chwarae o'r bugs, ond oce. Mae'r bugs yn un peth. Ond hefyd, yna elfennau'r gem
Ti'n sortio'r bugs i gyd. Mae'n dal yn boring, ie? Na, ti'n mynd talu am cosmetics o gwbl o'n de? Na. So ddim purchasable loot rwan, lle. Heblaw, sa'ch chi'n cael fatha extended version o beth fel, ti'n meddwl? Na, ond o'n... Ti specio cymeriad yn un ffordd, de? Ac yn diwedd, o'n i'n gallu neilio pobl jyst efo un gwn. Fatha, un o'r pobl dwytha ti'n cwffa na, iawn, mae'n ffoc o dda cyborg massive ma, iawn. A trwy'r gêm, maen nhw'n dysgu, maen nhw'n fatha, o, mae cyborg ma'n fucking nuts. O boi ma'n mynd i lladd chdi efo un fucking punch, kind of thing, de? Cos o'n i'n specio, fatha, hacker. Nes i lladd y boint o 30 seconds. Fatha hyd o'n ata fi. Oedd y diwedd mwyaf, fatha, underwhelming. Cos mae fatha un o'r main bosses y gêm yn edrych yn badass, e. A trwy'r gêm, ti'n gweld o bob yn y hyn, a ti'n ofyn o. Nes i actually gael ffeito fo. Nes i pwrpasol eisiau gwn llai pwerus i gael bach mwy o battle. Na, ni mor siomedig gyfo hwnna, ie. O, eisiau beth i ger hwnna. Mix Radio 80. Gael fi troi hwn ta? Ie, Fall Guys yn peth, de.
Go straight on. That's right. Heb je chwarae efo'r settings ar gyfer stream nesa? Dwi'n cofio'r gem yn rhedeg gwell o hyn de. Hynna di un o'r bethau frustrating amdan VR headset i PC ydy cael y sweet spots yna i cael y weithio'n iawn. Dwi'n eisiau set-up yma lot i iRacing. Dwi wedi cael set-up yn da fan'na. Keep left, and then you know it. Just straight on. Da fan'na wan, mynyddoedd o fan'na. Go straight on. So ma'n neud hynna to'r weitha de. Dwi wedi bod yn potsian efo settings. Na, fi sy'n bod yn chwarae o gwmpas. Ydy Euro Truck ddim efo native support i VR actually. Efo support mae'r cwmni di reid, ond dim yn official support. So ti'n literally gofyn i'r ini files. Mae settings y VR gyd yn ini files. Ond mae gallu settings ar gyfer Oculus, gallu settings ar gyfer Steam VR, mae jyst yn hassle. Na, jyst fi sy'n bod yn potsian. Old band dwi'n meddwl. Ond pan dwi'n streamio, dwi'n gorau rhedeg y thing yn y Oculus Mirror hefyd. So sy'n mynd syni fod hwnna'n rhaid bach o clec i stwff de. Go straight on. That's right. Ti'n cael set-up reit da, a wedyn ti'n potsian o fo as you do. Go straight on. That's right. Okay, racing line. So you try to play it off like you think you can by saying that you're full. And then your friend says, Mama, he just being polite. He ain't finished. Oh, that's bull. So your heart starts pumping and you think about Keep lying. right. You say that you already eat. And your friend says, man, there's plenty of food. So you pile some more on your plate. But while the sticky food's steaming, your mind starts to dream another moment. It's time to leave. And then you look at Ja, hyn sy'n frustrating wan.
So ie, dechrau twyllu yma. A fanna, so, pitch black. I'm just sitting here making myself nauseous with this ugly food that stinks. Oh my god, oh my god! While it's still close, still sick from the food you ate. And then you run to the store for quick relief from a bottle of KO Pectate. And then you call your friend 2 weeks later to see how he has been. And he says, I understand about the food, babe, but we're still friends. With a hip hop, the hippie to the hip of the hip, hip, a hobby, you don't stop. Mix Radio 80. Okay. O, be dwi'n neud yma man? Dwi'n colli'r chat. O, mae sgrin fi di mynd. Pan mae ail sgrin fi di mynd? In de monitors fi di mynd. Yeah. Total service. Never mind, sugar. I'll find us a new one. Rerouting. Good to run. Ah, fi colli job na. A tys dwi'n Awstra ddo. Dwi am stopio'r stream yma man. Diolch Craig am gwachad a chatio de. Ond dwi wedi bod yn pwysio numbers yma a dwi lawr i un monitor. Dwi'n rili'n siŵr gwybod pam dwi'n dweud hynna. So, quit. Diolch am gwachad eich good stream, yeah. Dwi'n bit... She's dim bod y gongol na. Dwi lawr i un sgrin yma ddo. So wedyn dwi'n stop ddo. Anyway, diolch. T'w gwach di 20 past. Os dwi'n y mood ar ôl paint wan, allan ni'n streamio hen gen fath yn doubt it. Ond ie, allan ni'n streamio bath ddim VR fawr actually. Dwi wedi symud o Streamlabs i OBS. So hynna pam nes i stream hynna i chwarae gwmpas, really.
Ond ie, diolch am chat Greg, wneud y pethau yma lot haws. A wylai di'n gwaith, mae'n siwr. Stop, stop streaming. Ta gawan.